thutha wa ciama 26 cia kĩũteti na atongoria acio kũiguithaniria atĩ Raila Odinga niwe mũrirũkia wa bendera yao gĩturwa-inĩ gĩa president gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Odinga hamwe na President Uhuru Kenyatta matongoretie mbũtũ ĩyo ya Azimio marĩ hamwe gũkinyia ndũmĩrĩri ĩyo kũrĩ bũrũri marĩ kĩharo-inĩ kĩa Jacaranda Embakasi gũkũ Nairobi. Jacaranda hamjambo! Jacaranda oye! President Uhuru Kenyatta akĩhuha coro wa Azimio nake Kalonzo Musyoka akĩanĩrĩra rita rĩa mbere kũnyita Odinga mbaru, nake Odinga akĩrĩra ciama icio atongoria acio hamwe na arũmĩrĩri acio atĩ ndakahũndũka atarĩ ũhotani. Na kwa kauli moja tumeamua ya kwamba huyo si mwingine isipokuwa Raila Odinga. Wakenya wameungana na sisi zote tumesema team captain wetu awe ni Raila Odinga. Nilikuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha. Lakini sikiza kwa roho safi Wakenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Sasa leo wameamua kunipate mimi kijiti na kukimbia naye kwenye kinyang'anyiro ambaye itakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Nimehakikishia kwamba mimi sitawaangusha chini. Hiki kijiti nitabeba kwa ushujaa, nitakimbia naye na nitaleta ushindi nyumbani. President Uhuru akĩra arĩa maugaga atĩ nĩakagaruka Odinga meyonere na maitho rĩu. Na ndipo mumeona mimi sikuwa nikifanya kampeni, lakini kwa sababu vile nimesema ni siku ya kihistoria, lazima hata mimi nionyeshe upande ambayo mimi naunga mkono. Wengi hawakuwa wakiamini ya kwamba inawezekana baada ya miaka 4.5 ya kwamba mimi na Raila tunaweza kuwa upande moja. Sasa leo kwa wale ambao walikuwa wanafikiria ya kwamba ni kudanganyana, tunadanganyana. Walio na macho waone, walio na masikio wasikie. Baba, karibu sana hapa Jacaranda pamoja na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. You are a man of your word. Mad respect. Odinga akiuga ũrĩmi, gĩthomo kĩrĩ na kĩguni, mawĩra kũrĩ ayuthi, cikaro irĩ na gĩtĩo, ngombo cia biacara, ũteithio wa 6,000 kũrĩ arĩa athĩni na gũteithia atumia arĩa matarĩ athuri nĩmo itugĩ ciake. Kuchukua pale Uhuru na wacha yale yote Uhuru amefanya mazuri, tutashika yote, tutatembea nazo. Miradi yote ambayo Uhuru ameanzisha tutakamilisha. Tukienda mbele itakuwa ni hiari ya ndugu yangu Raila. Mimi nitamtafutia kura kwa Kenya nzima. Kama ilivyo. We are going to support you. You are going to be our next president after President Uhuru Kenyatta, and we are going to support you, and the work ahead of us after President Uhuru Kenyatta is tailored for you, and we know you are equal to the task. Mimi nataka niwahakikishie tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Odinga. Mungu awabariki. Atongoria ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja makĩrĩkia kũiguithaniria atĩ mũrirũkia wao wa bendera nĩ Raila Odinga, rĩu nĩ mamwĩrĩire gũthiũrũrũka tucio tuothe twa bũrũri gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamwathĩra kura cia gĩcunjĩ kĩa 50 kuongerera 1 gũthiĩ na igũrũ nĩgetha atuĩke president wa 5 wa bũrũri. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Jacaranda Embakasi kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.